farmers, from those little farmers, and make sure you have those, because these GMO seeds, they really should be controlling people. And the big criticism against the GMO seeds is that, you can't replant them. And I think, Bill and Melinda Gates Foundation was behind like a cassava cyst in Ghana, where they convinced the farmer to get rid of their ancient, cassava trees, which took longer to process, etc., etc., and replace them with these models. And what happened is that while they yielded more cassavas, the cassavas would actually rot much quicker and last, so within a few weeks. And so there was a lot of actual wastage than before. Never moji jababa nena subscribe. Me hosebe la mesela siwe. Me hosebe ni yo mele fafia, mele gomese mele de chole mena. Akpedada ne yina nyepe subscribers we. Akpedada ne yina me yo le video ma. Ele vevede be enya na keketa. Nyemekpo opportunity ni masro nyemekpo efone wa china ne wa fiamo. Ta hema odi YouTube na monu mi minane mi aze ena agbe pe tutudo agbe pe ngogbe dede. Okay, nchome wo video de cho GMO alebe epe nkeke togbe magbabe aro ma cho ebe nkeke negbe ya me pobe mi adada nye Dr. Mumbi le Kenya ewo video cho GMO yinye be agbledela o le South Africa be bo menyewa o dede o solime ha bobo dewe ple union dewe over wo susube GMO jebe ne yo no tasi ha debe GMO nabe ele nu gbele yo ebe Bill Gates ple soro ple agra company ma be yo le nududu agbledela o pe de una agbledela we de o le policy de wo yi policy a nye plu ma do mi aji wa be ale me blencho policy Bill Gates pe to le wo de ma do mi aji o alo mi abi agric department o le wo de ma de mi aji o helicopter me le te pe de me de kuku ncho me no nu glo a me no nu pare be fia nu glo be ne mi va ho GMO de eku o ma ti won fe vo uko policy de ko le vava alo ko law de ko le vava ple susube you are criminalized mi ape jojo me pe ku yi mi le papa e ko pode unko na mi be le Ghana me la oko agbeli de oko va agbeli ti yo mi duo yi ga nana nu dudu mi duo de oko agbeli pe ku de oko va yi webe mi ame ibo alo mi evedu ko de mi va trozu Kluvina yovo jebe mi apla agbeli peku ape mi apa mi anoviwe enya soe la sinye me dibe magbana wenye be nemi me chode mebe nemi me chode mi avazu Kluvina yovo fifi la internet e ho agbe na mi wo pe mobile phone e ho agbe la siwe iwe benuka ne fono me po pe mobile phone e fia be o me lagbe o ne fono me de open laptop o ifia bo me lagbo fifi ole na de yobe technology ole na de yobe digital marketing no vilo no mi apa agbe de me internet me ole enye mati wa chi nyobe mobile phone ye pe laptop mati wa chi consider the kafa mati wa chi vo ate wa we ya magede nyame ole lord de chova be lord de ni yo di be yiwa wo ple lo me e anye be wa pass law ya webe Bill Gates pe ku alo agra pe ku ore e akoya anye ekuyi agbledela wa na papa abe you are criminalized mi apenuka mi ape natural seed yomi fana akutu pe ku yomi fana ebli yomi fana adiba pe ku yomi fana natural de obene adi agble ya na ko natural pe kuma ko dagbele de wa le ko va itu e se alewe e ya ko le vava le South Africa e ya o le didibe ne wa do mi adome no vanye bo va legalize GMO le Ghana
Non, n'y a pas legalize. GMO le Togo mere. Agbema me mi anoema. Mi avazu. Mi avazu. No biala we. Ami mettons le coup le tomo. Et tout peut croire mettons le wo. Et tout on mettons le wo. Wa gava honu dudu le miasi. Non vi non non. Na trop bien de coup be mi le ngogbe ya lo mi le megbeva. Ya ta megbobe. Ya pe politician we de ga ya wa ko ble wa wonu. Offshore account are no aussi. Vonyemele chichina obede, it will not help. Ne point of view de le GMO pas ble dede me le globe chine be me le pepede una mi o. Me glebe akpo gaba. Vone kpo ga vore. Dolele ya na du come view. Enya me glonu ita me ko video ya ko le monji va e ya nyebe ma te gbedeji be GMO ele nu gble le miao. GMO ale ele nu gble le miao. Nya te fe de kai. GMO ale nu gble le miao. Ne me gede mo me wa po ebe agbeli yo ko fa Ghana me de ne do to Dr. Mumbi pe video re. O ba agbeli o gble ka ba nya te fe sigbe GMO pe ndu do le ma. Wa nya po vo o ma ti wan le be na o ko dade o. They are not natural. That they cannot resist the natural environment. Vai pe GMO pe tomatoes na ko dade. Ne un to na vai gbo pe tomatoes la gbele me alo pe jardin me. Ne na ko ba dade na po be ka gbele gba. Agbeli pa agbeli yo dele. O be si gbagbeli ya o le gbegbe. O lo. O jani le nkume. Vonya tebe nyebe akpede mi awan. Babiama me gblebe mi ape ho me gbewe de me ti wan pon dudu le fma no dudu ne fabli de e bli achina o le fma mi nade ne mi akọ apenu dete no me ga ko agbane manyama de ko fa fia mi be yo nya agbane hu mi o etegble enye media etegble ebligble adibapa gble koko gble menyano siano le koko oncho devi me kaka mavai nes koko kuore menye kaka mavai jira koko kuo ahogade kotoko me moni gble vete mide non vignon dagbe ya me le babia le monji yema aponu subo fifia nyo video ma wo 10 minutes ko me pa 10 minutes comme pas. Diagbagba na ma video na subscribe vone na ma video pra mele. Yemi akpo bele ke mi awa tu mi afen gogbe. Le ke mi awa chi la gbe me. Ele fefede. Dr. Mumbi de. Epe channel pe wutonye. Voyiji jomenye bele. Me wonyo video ya ponu chon. Apo ko to cover ya ta megatronya cover be ma va tek bedeji. Ebe law you obey you are past day. They want to criminalize our natural seed. Gamemi avano kufle le ubo. Ne nyi agriculture officer le Ghana de. Alo le Togo mere. Gbogbo idoku yo me. Na bia o doku o sebede. Ele mi awugbe alo ne de didibe mi wa nyona mi. Ewu ame ibo glomele. Ewu evito evino glomele. Dagbela me le didina me sia me le monji. Nyema fonu subo. Enya so ela se nyema. Be odibe you are control mi apenu dudu. Yovo brigade place or play yovo suso ma ode. Odibe you are control nu yimi du na play nu. Ta dibaku ina adu adibavo eku ano mie kaka na ga tro ile retido megbe kwa dibaga chena wede. Obene ga fa kumare. They want to criminalize you. Wa we abe nefa jojomeku efa natural mare wa le cover itu. No vilo no we. Once oko jagba ameibo jagba ko nyama ko ide parliament de. Efiabe nyakepebe avame e ya glomele na we. Tane po no vi o le ta demere chine bele no vi
akpo gaba vodolele yana ni miana no vi lo nyi ma fonu sugbo me bia dagbe na me sia me le moji de me lon banku akple tadi de me nyi me ko fie o de chi nyi me ko fie o ya o vanye be gbede ka ya wa tumbe de ko mi fa de ko me ga te o le nyonyo me china mi na fa ko e ko ma che o ma no agbe kula che wa va che na we what you want try GMO pe e bli yimi fa na de no me va ifle bli ko le ogbo de na fe de YouTube no yield e agba mele no vi lo we me bia dagbe na me sia me nenyo ata ko mi no mojiva nenyo de ya ta ko mi no mojiva nya so ila si me diva ko na we gbe ma no vi lo we mi ano ka